Sorenga no bagoromo gi jodongo mag jomiji kenda mano osingo mano mar sire lwedo kaka jatend kweth maketo sirikal tisre mar linda mwananchi. Eromono Orengo bende noseyo jatend duond buch ODM Oburu Oginga kuom nyiso jatend piny William Ruto mondo ojiw telo mare e yor tiyo oganda gi tok moruodho jojaoko gi ler mathuoth kowuok Mombasa. Jokanyo e kweth mar linda mwananchi kotelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo ne odhi nyime kod chenro mag lombo jodak Mombasa kuma ne gibago romo gi jodongo mag miji kenda kadho wadh nam chumbi. Linda wananchi, linda Kenya. Harambee, one town. E romono, jodongo go ne osingo mar siro lwedo kweth mar linda mwananchi magikoni gin gigeno ni ema biro reso oganda jo Kenya e tok yiero mabiro. Sisi leo kama watu wa Mombasa na pwani nzima kwa jumla tunamuendorse Bwana Orengo, His Excellency the Governor, kwamba yeye ndiye party leader wetu wa linda mwananchi. Na mwaka ujao inshallah tutatukiwa hai tupeleke serikali hii nyumbani. Ombi langu kwa mashekhe wenzangu Kenya na Waislamu na Wakristo, tujiunge na vuguvugu hili la linda mwananchi. Linda mwananchi sio tu vuguvugu la kisiasa, ni ukombozi hapa kwetu pwani, masuala ya ardhi. Yani mimi hapa nilipo babangu mzazi ana miaka 72 sasa anakufa bila title deed. Gikoni midhieche mag thieth kaachiel kod mago mag lope pod ogurore kadho wadh nam chumbi kagombo margi en neno ni tend William Ruto igwetho oko e yiero mabiro. Tunaambiwa kuna SHA, kuna SHU, kuna nini, lakini hatuoni chochote cha kuangazia ambacho kinatusaidia. Wazee wengi wamekuja hapa wana vibofu vya mikojo, wazee wengi wana figo, wazee wengi wana magonjwa pressure, wazee wengi wana sukari, lakini wanakufia majumbani kwa sababu afya imekuwa ni ghali. Alama zao ni tatu: wakisema waongo, wakiahidi hawatimizi, na wakiaminiwa hufanya khiana wakaleta Ebola Kenya. Ebola ya kazi gani kwa malaria ntushinda? Linda Mwananchi is a national movement. It's not a travel movement. And I'm trying to appeal to everybody, more particularly us in Linda Mwananchi. Nobody should drag us to make Linda Mwananchi be seen like a tribal arrangement. Iseche gogo, Orengo ne owuok tung' mosuo gi jatend duond buch ODM Oburu Oginga kuom nyiso jatend piny Kenya mondo mi oti gi tok moruodho e rakore gi moko kuom midhieche mokwako pacho ka. I was surprised and shocked that our brother Oburu, who comes from a family, a political family, which has fought for democracy and is in a party whose name bears the word democracy, would invite Ruto to be a benevolent dictator. As if already Ruto is not a dictator. Wale watu wetu ni kama network imewapoteza. Chama cha ODM inaweza sema mtu akuwe dikteta, jameni, wapwani. Yaezekana. Ne kata kamano oramo ni kaka kweth makwedo piny owacho gibiro chung' motegno gi jopiny mar neno ni Kenya itayo kaka chik dwaro. We had said before that these characters, they have sold the party to Ruto. Otherwise, he would not be inviting Ruto to be a benevolent dictator. And I want to tell them and their ilk, Kenya will never be a dictatorship. Tumesema Mheshimiwa Orengo aende akuwe glue katika opposition yote katika nchi yetu. Akae chini na Kalonzo Musyoka, akae chini na Matiang'i, akae chini na Eugene Wamalwa, akae chini na Gachagua, akae chini na Edwin Sifuna, ili tutengeze one indivisible government ambayo inakuja. George Aoko, Ramogi TV.